Alright, I Ankole Media thing this I'm a sober sparks and one savage on it. Yes, I'm trying to kutwemerire nyine hano yo mshaba man aka Izelaika aka my princess aka umwana wa Siskire is right here with me. Ladies and gentlemen, now kwacha Izelaika. Ni wachira Brad. Yeah man. Twakwachira Ankole Media banze kuraba kutureba. Nimbanza nsima Ankole Media kumpereza kadishankaka. Kahereza abantu ubutumwa bungu bambinire music ense kubandesere bona nabamana bakwani bareba Izelaika Uganda bakasacinga YouTube channel yeye bakamuwatchinga mazojera ko wandagira maka basiskire yaman osiskire obutaza mu ndongo siskire osiskire obutachakali osiskire. Alright, Kazungu yaguza TV agenda chakaza kademu hulira yakateka maka sente jirigoli yakapeshura shibarwana yamawe onka mwana ni nokora chi. Alright, so that's Izelaika for Izelaika video nkai recently inakasa ku athlete ene of course nyina keshongoro kasya ni waketorujejere karame kutu tujugutere mwaho turebe hurura kwine kagari norujejere anorujejere hanorujejere ai kwine kagari norujejere anorujejere hanorujejere ai just free me niwe just free me. Yeah man, that's Izelaika for you. Izelaika by the way akeshongoko saka jana cha keshongoro Izelaika no sori ko no kurubana nabantu uko nyuma uko kayugo tinga bichenjereje. Of course music eje yokureba teri church music industry church just music industry ine kurangu warabaho wacenga tikupraisinga ukara mutayo kadoti na kushaba wacenga no kwesindika mpaka kuri kampaka ha top ware umuntu ariyo amane ari nkaho umayengu nabakoze reki naine bya kwatire nke mundu ko mundu so nobone kweterere mundu entebe ubweshongozi ningo kureba politics wayenda ngori kuyambeho ushanga yakutera wago so ine kwetera amano okeyimusya wacenga ukora ibintu by'amani bro. So by the way I like that jone nshikunda aboja uno yichireza munkiwe so udziye uno ndika bato of course nyira ka bato nyira kweterana no mushiro wakwe wamano wakweta reji nyira kumwereka mani ngo Western tiwe king baking turiyo binji just chamani nko kujangwa abantu aba nishaba ngo abakwani bahuruciza media nkeje Ankole Media za TVs radio just batuhereze chi amato balde turarete yaman aka music twine nyinji just babanza baduhurucize batugambire nice kikuburamu kandi kutera byeshongore by'amani twita research bacenga ati umukora because niyo ndeba bato ya sinde na shiba ikabari arugo gwati ono nango batuteke hautora nanga kutoraze kusara mpaka of course ati ngabe ninjitwara Kampala nkarugogo konka ninjiteko witu wacenga ninjiteko witu nyina nka ajipu ninche university in akabantu nyine binji abantu nyine tshwa bakwasa kwija bakansupport bakajanga umwana uri wamani yaman. Now that's about the people that to gamba Rage right about now. Gamba Rage the battle injenda Mr. Rage aho ruhona mbe nakugambire ni nkuronda nyenda bato nangwa cokube kirunje twagita nko mu kwa kabiri ningo mu kwa kashataho akantu hantu akwarunje abantu binaka sente bakija bakatupportinga no mayangu itwe tukwasa ko ebisonka abantu ntubisibwa habantu wacenga so Rage aho ruhona amazina ndi Izelaika yuji ninjano manyamunonga ka wa minti jono ku mintinga umwanya gutari gumwe na gumwe so ninkwendo mbato guy so umuntu nabasa kwebuza uko umuntu arikwenda kubatoringa no na Rage nabasa kwebuza Rage Izelaika eje kintu no bato ntutu kugitera kurwo mwazo maybe kurwo mwazo mpaka mukasheshe tutino kora recero cyo umuntu nabasa kwebuza ngo eje cyo cyo no kweshongora byeshongoro binga ayibambe byeshongoro music nyine nyinji nimanga na wajiteka nko mu like one stop nibasa kutwara eshanki 12 eri kugamba so cinkumanya abantu ntuza kubakora kubi munonga wacenga video nyine nyinji audio nyine nyinji netshwa just chamana abantu ampereza amato bahura music yanje bahurira nimanga nibaza kushara bamanye ngo Izelaika ni working wa Western
Yeah. So is like umuntu wato wamugambira inokura music yawe nkata kumanya music yawe atwe yakubana agende gishana gisanga nkahe. Music erihona eri YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, mbona hona buri mukutu gwena. Azeru mazina. Ize like UG, ize like music TikTok. Unkana munonga baza YouTube n'abandi babona buri kimwe cona. Abine za vidiment aba smartphone no teka vidiment teka mu ize like UG. Music yanje ne basa kwija yona o downloading orebe unamazima Reggie nimbasa kumukora kubi mutere mwite warayi. Wachenga. Yeah. So guy taji chimwe bibiri banzo sibura abantu abananga ngo bahereze message yone ndizo yobinire besides Rage battle ya Rage. Message yimbinire imbagambira ngo waka turi muntu korora kimwe tureta namani kandi cyo kingora kubagambira ingambira abeshongozi batayibanje kugira ngo nimbendeza kugira ngo bakore bafune side business eri kwasa kusupportinga music industry kugira ngo babamane akatu inabeshongozi mu Western bine talent konkati bine mirimo so sente tugambeje akanda ikigambo chaka sente ni chibi koko wotine ka sente warayitina ho kuza nobo ine talent onka wotine sente talent letaga mu sente akoto gumanosha babushaba ngo nyamba wachenga nyamba bire nyamba beshongozi mukore mwego kunaba mwege kuba smart wachenga no masarona batakunaba abeshongozi barabatakuna buzima ubano muhurokwe aine talent yamani onko chimugano jitwerugu niwo mweshongozi mbe nimanyanga ningano ndijo hato shanga chishani chabe chindi konka kwa kubana smartinga izina ryeri yakweshongora yaririndiro umuntambura hato shanga twena twabamani kandi chinkwendeza abeshongozi wa Western uriyo mu supporting mutahi wa kubasa kugira ngo twena tubabamani noreba for example nko mweshongozi onkwenda kubatolinga na wayine mubuzubwe nko muntu just kakuba nakora music yeye takwenda kuhabeshongoza abandi ubwenje kwa kubasakora mecinto wachenga kugira ngo umuntu nabasa kwebuza utakarengera agisha because here at NKORE Media we put professionalism at the forefront umuntu nabasa kwebuza wagira ngo utakubahereza abahabuzi iyo waramushikiriro kagira ngo cyo wambuza ukagira tumaka shukuru jura cyo ngo cyo nani impandika inga si kuja iyo hino bwire bwa rastamena wo kumuconsultinga ningo cyeno shababatu mwine any relationship before ninga cyeno no shababatu Rage kadi zo kumitinga ngo ndeba takunyifasa wachenga ndeba ari kwereka ngo no amana ari yahiguru kandi naenda ka distance kandi bango beshongozi mwamuri y'abahinji nimbasaba mbibone basako wanje nije njiho wawe wachenga so niyo nko kusara muka tatananya bwene kwenda kwereka ngo nanye tindu wa burizo kare bari nko rukuntina ari kumango bundi nko mu myaka nkebire mu mishaho niza kubandi y'amani nanda ngumwereke ngo niza kuba amani no mwaka gumwe mwereke ngo niza kumusabura mukore kubi asigara ari yaraini yamani. Ladies and gentlemen, that is like a for you now, but the sparks and about in the 7 jack camera. See you again.